perlu ngami nang ni mata. Kat ban poi stay dah. Perlu minit di siang lah ngiwan nang teh poi minit hadu na baje minit ni poi hadu pra baje ngapoi into saban charge battery ngai siang alamun ban shoot video minit mas poi tambah klem yo shoot video te mental andru baje meneng programi san steng na yeng tak kini ngai keren kini ini saban di sya saban ni krep manai dan apoi andru baje te mental andru baje tak pengen poi stay try nyu baje nyu steng ai ngale la tangan nomor di Syashua betul-betul lah di Syashua kan dia di Syashua gini terus kesau lah luar itu ngangai pi enjoy mana itu ke blog bang upload nang ta sakani ka blog ke pementa ke bangan sa upload badru ke blog ke bangawan nate ketika birthday celebration bangale satai dengan ngai bisa enjoy itu video waktu sini akan berabat ngalek dekali tak kadang ngakam yo shoot aduk nang puak aduh tu jaga bangale dengan shoot tang puak bangapoi satai ngia lem no ngia otik eng to nang ta pengen jiseng Bhat kalau kau ngi klem ring video shoot te perwan phar nga shooting untuk tok samin min ngapoi yang ngamot ban shoot ngaklem yo te ngaban sengan shoot mentah step dengan sim nani kendiat ini klip nakan ka video ka mentah dan sim kendiat kan art hakto ka video but so upload so guys Kublai sibun sisa kita support ke jengpi. Menen ngayo siya ke respon ke babiang nam ta jeng ke video. Mantap ke video bang upload tu si. Kublai sibun nang support nang like ni share ni subscribe yo bro. Itu ke Aerox season kan sale vlog dah kan ke scooty. Kau ke jeng kalau bom nang nya right tu bos. Aduh long benar. Ada GTM tu penyang lagi umur didut kelung. Umur dia ke pelosar. Malaysia tip besar tak Malaysia tip top. Servicing duduk duna apa? Apa syajar lah tip top. Kadap nak servicing. GTM tu dipakai penyang lagi di besar gede. Besar Jepang. Macam gede nak besar. Tu dipakai naik kuat dah. Aku ala tangan S biang 200 tangan S 200 tu adu nama ka servicing tambah ka yang ke kampang dia jangan jual berkiwi ki baik dah jangan jual berjumlah tak kalau kampang dia cina tayo rupo tapi pihak jaga limit juga ada pihak jaga speed ke ba rupo kemud tah kenyo
ya ki rupsan tang yo chal silita yang tapi ai over nang ta ko mot la chur ki bai to phone rupsan pun yo ma le ta long bang syam sin bang le nang stain chudut nang stain ngalak kan ayo aduh new flight kilometer sekinta tambang ya san focus speed ya bejai ai lat ka what nang kum no wan wan seletor na wat nai pelat naristan just viang kat kum kabor jongka ngamut ban ong ada penyak kat kum kabor jongka kumut kamut vio duna apa mileage te kat kum komen jong ni ubah hadeng komen ni ke video jong ong ba views kamera views ka kamera ayu ngang use ke mobile phone ada ke Realme 5 Pro ada ke 64 GB RAM 6 GB RAM ke 64 GB ke internal te ngang use ke ne ngang shoot video ke ne para ke video ngang shoot video ke ne te GoPro ngambil GoPro dah GoPro tamar boleh baik sekum hajan wah abi gitu orngot nih besok jeng bas step yuk yang kai ini mentana step sini aja tak orngot pak sisen ngasuan chong ling nih ngasuan chong but dah nih sana le aja hana tadi sian ini balai please ya no ya no tadi stay kerja ada em ke tak be ladhi tapi pernah berjalan mah ini saya support channel Jung Niru Rabiang itu ambil sini. Sana. Utuh aja itu bulat mana? Terus ngi ambil ni ada pausa jan poi bisa riat tak ala jan poi surut. Em kata ke klip ni. Apa yang aku ni wur ngalahon ngatit. Saya ngal. Asam kan tanur le yang senara. Kana kata? Cina 200 cc kata. Dia bom tan. Ada ke klan gitu. AS 200 telek besar. Besar tak baik klan bak. Cibun. Ika. Dah nak dah di sana stay. Oh, lah accident. Jangan accident le. Awai penyang nak duna le. Dah.
lên đó là 30 là sao? Không hơn. Teman yang sekarang nih, balance-nya. Banyak mau, banyak. Terus yang ada Nadine, itu, ini. Aduh ya. Kita sebelah di YouTube apa? Play nó vô. Ini kan ini Udah.